Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo di ay nangandoy gyud nga mubalik ta ngadto kaniya nga mahinulsolon. Dili kay magbalik-balik lang tagsimba, pero dili gyud magsigig hinulsol. Ilingay mong tupad nga nagsigi kag hinulsol. Ana kay usahay ra ba magsigi ra tag justify, magsigi ra tag depensa sa atong mga sala. Unya nagtuo ta nga ang atong pagsigig simba, pagsigi og nobina, himo aning mga tulumanon, sama anang mag vigil, mag way of the cross, mag sa panadiha 2,000 Hail Marys, 3,000 Hail Marys, 5,000 Hail Marys. Gatuo tag mauna na siya. Dili di na mo'y gikinahanglan sa Ginoo. Bisan gani kanang halad, kanang 10%, unsa pa nang atong pangsaad-saad, tithing, kanang pagpuasa, dili gid na makalipay sa Ginoo. Bisan gani kanang atong pagingon, di na ko mamabay, di na ko magsugal, di na ko mag-inom, di na ko manglibak. Bisan kana dili makapahimuot sa Ginoo, basta dili ta kamaong muhinulsol. Unsa man ang paghinulsol be? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Repentance, kontrisyon. Ang una, muangkon ta nga kita makasasala. Mao ginay pinakaunang requirement. Mao na dili ta magsigig tinudluay nga ikay sad-an kung dili isigtag inang kunay. Mao bitaw pag sinugdanan sa atong penitential rite karong misa, magsigig itag ingon akong sala, akong sala, akong dakong sala. Wa ta maingon akong sala, iya sad hasta sad kanang pari, iya sang sala. Wa ako ra gyud, ha? Sige, lingya imong tupad. Ing na parihata pulos sad-an giina. Ingna siya ba na pariharata pulos ta sad-an. Muna kamong mga banag asawa ay mo pag-away, magsigig pasangin lanay, ikaw manggod, wa patanin nimo buhata, ana. Ayaw, isig mo ginang kunay. Kung nakapangabit imong asawa, ina nakapangabit sa kuday. Aw di, ikaw niya padirugwa kong mangabit. Aing nasad nga parihas ko nimo sad-an. Kay kusog sad kong maglagot, ana. Kusog sad kong mamakak. Ngimo sad pangabit, pamakak ug kalagot. Mas daghan ang iya. Pero ay nala mo pag sinubayay kay kanang sala parihara gid na. Sala gid na. Ay pag-ingon nga kamong wa manimba, mas labaw mong makasasala kay kanamong nagsigig simba kada buntag pagyud. Dili na mao. Ang Pariseo diri sa atong ebanghelyo, iyang gisubay-subay unsa siya kabuutan ikumparar sa uban. Di siya mamabay, di siya mamakak, di siya limbungan. Nagsigi siya hatag sa iyang 10% ngadto sa Ginoo. Sige siya puasa kaduha sa usa ka semana. Ana, nalipay bang Ginoo niya? Wala. Kinsa may gikalipayan sa Ginoo matud pa ni Kristo kadtong nisigig ingon Ginoo, sigig pamukpok siyang dughan ba katong kubrador sa buhis. Inilag yung makasasala. Ningon siya, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Mo na siya ay paghinulsol. Muilag kita nga sad-an, dili ta angayan nga muatubang sa Ginoo. Unya ikaduha, sa may sunod, kinahanglan mahigugma ta sa atong Ginoo. Pinaagi sa paghigugma nato
sa atong isig katao. Nya dili gugma nga kanang on and off. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang makanunayong gugma dili sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Kining misa gitawag man siya holy sacrifice. Gugma gyud makanunayon. Mao say gibutang diri sa katapusan sa unang pagbasa, Oseas chapter 6, naingon sa diri, ang akong gikinahanglan mao ang gugmang way paglubad, dili ang mga halad. Sige, katulong lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, pirmi na tikang higugmaon. Sige na. Oh, tanawa. Unsa man ang gugma be? Unsa man ang gugma? Dili man ang gugma nga sexual ra gyud. Na kung moingon ko nimong I love you, naibog ko nimo. Di na lang moingon ang papa ngadto sa iyang anak nga I love you. Ay ibog man ka. Di na lang moingon ang pari ngadto sa mga parishioners I love you. Kay ibog man ka. Dili. Ang gugma nagpasabot na nga akong buhaton ang maayo nganha nimo. Nya kun moingon kang I will always love you, kada panahon or permanente kong magbuhat og maayo nganha nimo. Nya unsa may pinakamaayong buhat? Kanang tabangan nimo ang tao nga dili na makasala. Mao ginay pinakaunang maayong buhat. Kanang pagpahimo natog balay, kanang pagpanghatag nato ang mga bugas, kaning inyong pagpabalit og slots, part lang ni sa kaayuhan, pero di gid ni mao ang tinuod nga kaayuhan. Unsa may tinuod kaayuhan? Kana gyung imong tabangan ang tao nga dili makasala or maminos-minos ang iyang sala. Pananglitan imong anak tapulan kayo, di gyud mo tabang nimo, adik pa kaya ng computer. Unsa may imong buhaton aron imo siyang higugmaon? Kasab-an o alagaran? Hay may makaminos-minos sa sala ba? Kasab-an o alagaran? Kana imong alagaran, ingon sang uban kasab-an. Dili. Kay imong kasab-an, ikaw nga nangasaba, di nakasa na. O duha na mo, tapulan niya, kasuko. Niya siya sa nga imong ikasaban, kana bang mga tapulano, o imo ng kasaban, kusog kay na sa silang musukol. O di man nila matubag sa ilang baba, ari ginas hunahuna. Di ana sunahuna, o di nisukol na sa sila. O, ito na, suko na sad, duha na kabuk na suko. Unya magsige man nagpangluod, magsige na mga hikukub, lakaw ko drib. Ana man na. Ang uban sa dana, mga dalaga, mga 15 anyos, 16 anyos, minyo ko. Ana, kuyog dais uyab. Ato ana, kasa na sa glain. Kakuha mo? Ana, sige, balihon na tong eksena. Butang nato, tapulan kay siya. Nya imo ding ingnon, dong, unsay gusto nimong snacks, samtang magduwa ka diha. Moingon unsa may iyang bation? Moingon na siya, hala kanais ni mama, o ana, kanais ni papa. Kuan lang ma kanang cheeseburger. Palitin nga natong cheeseburger. Nakasa ka? Wa. Nakaalagad pag yun. Nakapakaon pag isgigotom. Yang imo sang anak habhab dayon kay dako makay nagkaon hasta gum putos ana apilon ko nag-usap gud kay kuan man di naman na mo tan-aw siyang gikaon tuang tan-aw sa computer kaon rin tan-aw sa computer lipay siya wa lipay tapulan siya dili tapulan gyapon pero usa na lang usa ra ka bukba tapulan ra kada ra gisa ana pag human niya duwa daog man siya. Pagkadaog niya, kita man siya siyang mama ng hugas o plato, daghan kayong plato, hugasanan. Iya day yung giundangan. Siya ma,
ako'y hugas diha be, bayad ni sa cheeseburger. Hugas din siya dito. Unsa man siya, tapulan pa siya, di na. Kibaw man dahil mo. Ana, pagtrabaho. Di ba? Ang iyang katapulan, wa mapuni, og sa, posible pag yun nga, mawagtang. Tungod sa iyang gugma na sa diha nimo, kay imo man siyang gipaambitan sa imong gugma. Mao na example ba, pananglitan ron, ang pari din na problema na kayo aning slots. Unsaon ninyo pag-express sa inyong gugma? Magpalit o di na lang? Kusga. Oy, salamat kayo na higugma sa simbahan ha. Makanunayon yung inyong gugma, sige magpalit og slot, bisa ginagmay pero kanunay. Ang ato sang pagtrabaho karon sa atong kumbento nagpadayon, hopefully marang-arang na gyud ang iyang naong ana. Inigabot na speech sa 12 sa Abril atong gischedule nga maoy i-blessing, pero murag dili na gyud maapas ang atong elevator nga himuon tungod kay dunay gamayng wa magkahiusa ang atong structural preparation mo nang giguba o sagbalik ang structural o maghimog bag-ong structural nga muhaom na sa maong facility, maong elevator. Pero sagdi lang, nana masay hagdanan, manungas lang utag hagdanan niya. Iampo sad ninyo nga moabot na to si San Vicente nga tumutongtong na to sa babaw, kay mura nagbiyahe pamantingali to. Wa pa moabot San Vicente na human ang atong fifth floor, atong roof deck, pero si San Vicente na lay kuwang nga mutongtong dito, atong iampo nga di ito maglangay-langay kayo, no? Basin pag makatongtong na to dito, nindot sa tanahon nga inigpista na to tuan na San Vicente dito sa babaw, kaysa wapa siya moabot, di taka sa ulo kay niya. Kining tanan nahitabo ni tungod sa atong paghigugmaay, siging pamalit og slots, makanunayong paghigugma. Dito sad ko sa Davao kagahapon sa Region 11 nga DepEd, kuha nila sa ng regional assembly sa mga sa tingnan RAEL man ang ilang abbreviation, educational limot ko sa meaning ng RAEL. Daghan kay sila dito, no, mga 3,000 kapin. Amo ditong pagtalk nako gahapon niya. Ang akong talk mga 2 hours, ang pinicturay sa niabot sa mga 2 hours, no? Nindot kayo nako kining tanang nagpa-picture ug mopalit lang ginig slot, pastan hurot-hurot na tingali ni akong slot, pero sa nipalit na sa iwa. Ang ako lang makanunayon yung gugma, nang nindot kayo atong feeling kay mura bag hinangpanay gid ba kato nahigugma sa to sila nato. Kamo ra man dinhi mo dili kayo magpa-picture mo dito ra mamuglakaw kay ngano man di masad na mo expression sa gugma ang pagsigig pa-picture. Pulaan naman tani atong naong sila dito dumog yun, dumog love. Pagkahuman ko na ako sa usa ka oras nga picture, pag adto na ako sa gisod na ko sa kwarto kay mga ona nakahilot-hilot ko sa akong dinhiane, kay sige na ana signgisi na hilot-hilot na ako gamay. Pagkaulian na humagkaon sa pader, pwede na sa tag round to round to na sad, gawas na sad, ala pinicturay na sad. Hangtod nga pagdayon akong uli, sige pinicturay, abot na gis eroplano, sige pinicturay, naog sa eroplano, picture na sad. Ana, abot na ko diri, wagi ni tagad nako, way nagpa-picture. Nako lahi ara gyud, no? Di man gyud tingali ni makanunayon ilang gugma kay dito, sige gyud pagdayong sud sa airport dito sa Davao, picture na sad. Galingkod ko dito jud ko sa pinakasuok kanang di gyud makita ba. Una may mo kalit og duol nako. Padir, pwede mo pa picture na. Sige yung pinicture. Abot na ko diri hapit way mo tagad. Kailang sige lang sila buhat nako.
Pero di na mo iti mailan ha nga makanunayon ang gugma kung dili naa sa atong pag tinabangay nga muminos ang sala. Kana ra gyud muminos ang sala. Ug di mo magpa-picture basta wa lang taysa, wa lang mo manglibaks pare, wa lang mo magsigigyaw-yaw. Okay gyud kay na. Di mo mutagad pare, pero wa sad mo'y kalagot pare, wa mo maghambin og kalagot. Okay ra gyud kay na. Ana no? Muna sa atong pagpadayon nining atong pagtinabangay manghinaot kita nga ang grasyas Ginoo magtubod kanunay sa atong kinabuhi ug ang mga tawo nga nahimulag sa Ginoo tungod sa sala matabangan unta nato nga mamalik nga mahinulsulon. Manindog ta.